tubaye ikaze kuri Rugimbana Talk Sport. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kikaba kitwereka Dimitri Payet wamaze gusinya amasezerano kugira mu mwaka wa 2024. Uyu mugabo rero akayanagabanya umushahara rwose kugera kuri 50%. Uyu mugabo akaba rero ikipe ya Marseille ikaba yamwemereye kumuhemba 500,000 by'amayero ku kwezi. Akaba rero yemeye kugabanya umushahara akawushyira ku 250 by'amayero ku kwezi, ari nako kandi yasinye igihe cy'imyaka 4. Urumva ko ari kuzahembwa hafi miliyoni 24 muri gihe cy'imyaka 4, ariko akazahembwa miliyoni 12. Rero ni igikorwa cy'ubutware mu by'ukuri abafana ikipe ya Marseille bakishimiye, ndetse ni n'abastari bakeya cyane bashobora iki gikorwa. Sonntag Express ni ikinyamakuru cyahara mu gihugu cy'Ubudage, cyo cyagarutse ku isozwa rya shampiyona ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Akaba rero Bayern Munich yatwaye igikombe cyayo cya 8 kikurikiranya, ndetse ikaba na shampiyona 30 mu mateka yawo. Ikinyamakuru kandi cyagarutse ku ikipe ya Werder Bremen yagumye mu mwanya wo kuba yaguma mu cyiciro cya mbere, dore ko bitararangira ikazakina playoffs n'ikipe ya gatatu muri Bundesliga ya kabiri. Inyuma ko Werder Bremen ku munsi w'ejo itsinze Cologne ibitego 6-1, ariko yari itegereje ko Union Berlin ibakorera feri ikabatsindira Fortuna Düsseldorf. Eka rero Union Berlin itarabatengushye itsinda ibitego 3-0, hanyuma Paderborn ndetse n'ikipe ya Fortuna ziba ziramanutse. Rero Werder Bremen ifata umwanya wa 16, ari nawe uzanayifasha guhura n'ikipe ya gatatu muri Bundesliga ya kabiri, rero bagakina playoffs hanyuma ikareba ko yaguma mu cyiciro cya mbere. Ikinyamakuru Marca mu gihugu cya Espagne kikaba cyagarutse rero nkuko cyabyishe kabisa Celta Vigo yashinze agashinge ikipe ya Barcelona, ikaba rero banganyije ibitego 2-2. Ikinyamakuru kikaba gisinya kivuga ko ari umwanya mwiza cyane w'ikipe ya Madrid gufata umwanya wa mbere, noneho harimo n'ikinyuranyo cy'amanota. Akaba rero aba bagabo ba Zidane kabisa kuri uyu mugoroba ngo bakaba bari kubikore bafite n'imbaraga kabisa, ngo ni na motivation kuri bo ikomeye cyane, mu gihe kandi ikipe ya Zidane iri bugarure Casemiro, ari nako kandi iri bidafite Flamini ndetse na Luka Modric bafite amakarita 5 y'umuhondo. AS nayo ntago yacikwa kabisa kuri iyi match ya Barcelona ndetse n'ikipe ya Celta Vigo, ikaba rero gishimagiza Iago Aspas, anako kandi gishima kufura yakubise kabisa ku minota 87 w'umukino, bituma Barcelona inganya, ari nako Madrid igomba gutsinda uyu munsi ikipe ya Espanyol, hanyuma igahita ifata umwanya wa mbere, harimo n'ikinyuranyo cy'amanota hagati y'amakipe yombi. Ari nako kandi iki kinyamakuru gishimagiza kabisa Iago Aspas kimugereranya na Raúl Tamudo, ni umusore wakinaga ikipe ya Espanyol mu mwaka wa 2007. Barcelona yanganyije ibitego 2-2, uyu mugabo Raúl Tamudo ayitsinze ibitego 2, hanyuma birangira ikipe ya Madrid itwaye igikombe kubera ukuntu bari barahuye amanota yose bayanganya. Ngira ngo uri kubona teba hangaha Raúl Tamudo rero niyo mpamvu ubona cyamugereranyije na Iago Aspas kivuga ngo ni Tamudazo do Aspas. Asha inyamakuru ni hatari. Ikinyamakuru Sport cy'Katalunya cyo kabisa titre yacyo ngo D'Illusion au Désenchantement. Guys, muze gushyira muri comment, mugerageze mu Kinyarwanda, musobanurira abantu wenda batumva Igifaransa. Ngewe nabuze context nimwe mbishyiramo kugira ngo mbivuge neza mu Kinyarwanda, ubwo muri sobanura. Iki kinyamakuru rero kirakomeza kitubwira ko Riqui Puig ndetse na Ansu Fati babanje mu kibuga benitwara neza cyane kabisa, berekana umukino wo ku rwego hejuru cyane, hanyuma bagura ikibuga, hanyuma ubujeni bwa Messi ndetse na Luis Suarez kabisa ntago byatumye kabisa ibintu birangira neza cyane, bakaba batakaje amanota 2 nk'uko ikinyamakuru cy'Sport kibivuga. Ari nako kandi Mundo Deportivo nayo ivuga ati kabisa iri ni ikosa ry'urupfu, ni nyuma ko Iago Aspas akubise ku free magique kabisa, hanyuma bikavuga ati rero Barcelona isufura mu by'ukuri gutakaza amanota 2. Hanyuma kandi ikinyamakuru gishimagiza Riqui Puig ndetse na Ansu Fati bitwaye neza cyane kuri uyu mukino, hanyuma kivuga ati rwose ntago bisanzwe mu by'ukuri uburyo turidinga igitego cya mbere tukaridinga n'igitego cya kabiri, bakarangira ikipe ya Celta Vigo ije kwishyura igitego, mu by'ukuri bakarangiza banganyije ibitego 2-2. Ikinyamakuru Sport kandi cyagarutse kuri transfer ya Arthur Melo mu ikipe ya Juventus, aho uyu mugabo rero yamaze kurara Turin, akaba agomba gukora medical mu ikipe ya Juventus uyu munsi, hanyuma agasinya kontra y'imyaka 5 ndetse na miliyoni 7 z'amayero ku mwaka azajya ahembwa. Hanyuma kandi ikipe ya Barcelona ikaba yari yohereje Arthur n'abaganga b'ikipe ya Barcelona kujya gupima Miralem Pjanic hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani hari bukorere medical. Akaba kandi iki kinyamakuru rero gisoza inkuru yacu kitubwira ko Miralem Pjanic azaza saison irangiye, mu gihe Arthur agomba kureba uburyo yakiinstara hariya mu mujyi wa Torino. Twerekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani kandi La Gazzetta dello Sport iratubwira rwose ko Inter kabisa ikomeje amadiru yayo ya Mercato, ikaba rero yamaze kumvikana ikipe ya Madrid kuri 45 kuri Achraf Hakimi ugomba kuyizamo, hanyuma kandi arahita kwikirwa na Tonali, aba bombi bakazaba bari hagati mu kibuga mu ikipe ya Inter dombira muri sezitaha. La Gazzetta dello Sport kandi yanagarutse kuri Lazio Roma yatsinze Fiorentina ibitego 2-1, akaba rero Lazio yakomeje gusigamo amanota 4 hagati yayo n'ikipe ya Juventus.
anako kandi ikinyamakuru nacyo kigaruka kuri transfer ya Asamero bavuga ko rwose yamaze kugera itura ameze neza cyane. Pjanic nagomba kwerekeza muri Barcelona, hanyuma kandi banagaruka kugusinya kwa Asamero imyaka 5 mu gihe Pjanic agomba kuba avuga goodbye kabisa asezera ikipe ya Juventus. Autosport nayo ikaba itacizwe kabisa kuri transfer, rero nayo ikaba yaje tubwira ko uyu munsi ari umunsi wa Arthur, akaba ari gukora medical mu ikipe ya Juventus. Nako Pjanic nawe ari gukore medical kandi mu ikipe ya Barcelona, nyuma y'uko rero Arthur yazanye mu ndege imwe n'abaganga b'ikipe ya Barcelona kugira ngo bakorere medical iture Miralem Pjanic. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse ku ikipe ya Man United yo yatsinze Norwich ibitego 2-1 mu mukino wa FA Cup, bitumye rero yerekeza muri kimwe cya kabiri kirangiza. Aka rero babigezeho nyuma y'uko Maguire kabisa ariwe ntwari w'ikipe rwose, kitubwiye ati mwikarume rwose Maguire ahari. Ari nako kandi Man United yatsindiwe na Odion Igalo, hanyuma ikipe ya Norwich ikaba yatsindiwe na Todd Cantwell. Bajya muri extra time, Maguire niwe waje gutsinda igitego habura amasegonda make cyane mu by'ukuri ngo bajye muri penalty. Ole Gunnar Solskjaer rero ngo bikaba byagaragaje ko rwose iki gikombe cy'uyu mwaka agishaka, yanabitangaje ko rwose iki gikombe bagitwaye byamushimisha. Maguire rero igitego yatsinze kikaba cyafashije Man United kugira mu kino kimwe cya kabiri kirangiza inshuro ya 30, akaba nta kipe yindi irabikora buretse Arsenal na mutsinze Sheffield mu kanya. Ari nako kandi Ole Gunnar Solskjaer akaba ari we mutoza wa mbere mu by'ukuri mu gihugu cy'Ubwongereza wakoze sub 6 mu mukino uri professionnel. Ikinyamakuru The Sun kandi kiratwereka ko Odion Igalo match ye ya kane abanza mu ikipe ya Man United amaze kwitsinda ibitego 5. Uyu mugabo kandi akaba igitego yatsinze cyari shoti rya mbere ribanza mu izamu ry'umukino. Ikinyamakuru The Sun kandi kiratwereka fixtures zikurikiraho za Manchester United ndetse n'ikipe ya Norwich, ngira ngo urazibona aho ngaho. Ikinyamakuru The Sun kandi kikaba kitubwira ko kabisa nyuma ko Liverpool twaye igikombe cya shampiyona, ikaba match zayo zikurikiraho za shampiyona agomba gukina mu rugo ishobora kuhita ari buzikinire mu rugo. Ni nyuma y'uko rero abayobozi bari gutinya yuko umujyi wa Liverpool wakwatakwa na COVID-19 mu buryo bukomeye cyane, coronavirus ikaba zonga cyane mu buryo bukomeye. Nyuma y'uko abafana rero bigaragambije kabisa baserebura, nimba nabyita kwigaragambya, baserebura kabisa igikombe hariya ntacyo bitayeho. Akaba rero club ya Liverpool, polisi ya Merseyside, City Council yi Liverpool ndetse na Mayor Joe Anderson wahariya mu mujyi wa Liverpool bakaba bakora inama mu by'ukuri mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo, bakaba bashobora gufata icyemezo cy'uko Liverpool ishobora kuba match zayo zakina zikurikiraho zitazabera Anfield kabisa, yagomba kuzakira ikazazikina kuri terrenet. Ikinyamakuru The Sun kikaba kivuga ko rwose Manchester City ifite impungenge yuko Pep Guardiola atazongera amasezerano. The Sun kandi ikakomeza ivuga ko Man City iri gukora ibishoboka byose kabisa kureba ko yakumvisha Pep Guardiola usigaje umwaka umwe sezitaha mu by'ukuri amasezerano yazaba arangiye. Akaba rero Manchester City nyuma yuko ifite akazi kenshi cyane ko gukora kureba ko yakongera amasezerano Pep Guardiola, David Silva aragiye, Leroy Sané agomba kugenda, John Stones na Joao Cancelo nabo bashobora gusohokamo muri isama. Man City iri mu rwego rwo kwiyubaka kabisa, ikaba igomba guhera ku mutoza ireba ko yamwongera amasezerano nubwo bitoroshye, anako kandi igomba kumwongera amasezerano yabanje kudiringa no kumenya nimba ibihano by'imyaka 2 bigumyeho cyangwa se bitagumyeho. Nibiramuka bigumyeho ishobora gutakaza Pep Guardiola, Kevin De Bruyne ndetse na Bernardo Silva, abo ngabo confirmed kabisa. Akaba ari ibintu bisa nkaho bisobanutse aho ngaho rwose ashobora guhita basohoka mu ikipe ya Manchester City. Ari nako kandi ikinyamakuru Daily Express kuri iki cyumweru cyandika ko Barcelona ishaka Pep Guardiola, batekereza ko bamubona mu gihe City yabitsinzwe ubujurire bwayo. Ikinyamakuru The Sun kandi kikaba cyakomeje kitubwira ko Pep Guardiola mu by'ukuri yiteguye rero n'abasore be kuzaha Liverpool icyubahiro mu by'ukuri bayikomera amashyi. Akaba rero ni ku munsi wo kuwa kane bwo bazabahura rero bakazayikorera God of Honor. Akaba kandi Pep Guardiola avuga ati rwose dufite impamvu nyinshi cyane zo kwishima, ntabwo twagacitse intege ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City. Ati dufite impamvu zirenga 769 nk'uko ikinyamakuru kibyandika The Sun, nyuma y'uko rero batsinze Chelsea batwara FA Cup mu itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2018. Hashize iminsi 769 rero Man City mu by'ukuri celebrate ibikombe. Akaba rero Man City kandi igikombe cya shampiyona ari kimanye iminsi 883 kuva Man United itsinzwe na West Brom bahise batwara igikombe cya shampiyona kugeza ejo bundi batsinzwe n'ikipe ya Chelsea ibitego 2-1. Rero iminsi 883 Man City yari champion. Hanyuma Pep Guardiola rero akakomeza avuga ati tuzaha icyubahiro mu by'ukuri. Akaba kandi izi kipe zombi zizaba zikomeranye amashyi zombi cyarimwe, kuko Liverpool yakomeye amashyi Manchester City batwara Community Shield, mu gihe kandi Man City igomba gukomera amashyi Liverpool itwaye igikombe cya shampiyona muri sezimwe. Ikinyamakuru The Sun kandi kirakomeza kitubwira ko ikipe ya Chelsea iri gushaka Declan Rice, West Ham ikaba imushakamo miliyoni 45 z'amapaundi. Chelsea nayo irabirivinga ko aya mafaranga yatanga rwose ikabona uyu musore. Katurebe nimba zerekeza mu ikipe ya Chelsea, ariko ko kandi tukivuga ikipe ya Chelsea Michy Batshuayi akaba amakipe muri Leta Zunze za Amerika ari kumushaka, ariko uyu mugabo yavuze ko yishimye mu ikipe ya Chelsea nta kibazo na kimwe afite, ashaka kubanza akarangiza
kontra ye banza rigiye ibifaranga bye sha babarera ayisohokamo ajya he. Ikinyamakuru The Sun kandi kirakomeza kitubwira ko Joe Hart ari gushakishwa cyane ikipe West Brom kwerekeza mu gihugu cya Portugal. Ikinyamakuru Record kitubwira ko Pochettino ari gushakishwa cyane ikipe ya Benfica, niyo target number 1 nyuma ko Benfica igomba gutakaza umutoza muri iyi sama. Anako kandi uyu munsi ari anniversaire ya Kevin De Bruyne, akaba yujuje imyaka 29. Tumubwira ati joyeux anniversaire King Kev. Akaba rero uyu nguyu n'umwe mu mediateri bakomeye kabisa bigitangaza ku isi. Lazami reka mbifuriza kugira icyumweru cyiza cyane.